radio ato kru numita no pangsa bisan no amisay. Tuna ladaya tusa ko tatukian numita pakimas malaricay tuna ladaya. Ora sa ayaway atatukian ni pakimas si panay lakaw sinsi ato kako tono niya to kavanaan. Numako kakimadan o pakaniay to sarangawan no mita o pangsa hamis. Do sa to si panay lakaw sinsi pakaniay kunya nutoas radio matsatsaday hananay fu in ke yaw inyan haw o kalimra anita kuninan radio ta patuor santo sakro itiay humato asay ano rumadio ho haw irahat sa ko sakro no itiay sa purong hanya anini adadaya mi kimas uruma sa to haw tahilangan niya ko apot nira tayni Romadio ama sakuro pananang kitanan saka kita ani niya alalaya asensi ato kaput mapurong haw o marmadlay kita pakaaraw to no itimuray salikaka pakatingno ito radio no ikatimuray salikaka ato pakaaraw to pisakro nanira saka anini lalaya umasamaan na ko pitrak pipatenak pipaluvasan no itimora salikaka tono liteng anako to asan no liteng radio at kuro pantauti ay saka tusa sa to atatukian haw ila kura mi sisiran to ako itini kita mararicay nauhan arumang kumikaputay to na tsaray sa ila ko laricayen ila ko papaladaan to niya sa itinito kita mararicay hanako. Hay, miling ato kita kako ko ayaw susien chingkay o te PowerPoint. Hay itinay timoray salikaka nga ayho kamo si tokong sra hangkako si wang choi hano kwaping nahoram ko nga numako o itinay pasawari ibakong kunyaro numako fong ping hananay kura nyaro ano tayni kamo pa sa amis ano pakalaliar kamo pasaamis matapsyo to kunyaro numako ano pasatimuray minokay ko 5 ay asalikaka haw mitapsyo to nyaro numako upakong hangkura nyaro numako o anini o kakimalan nako upakani ay o makadovahay asrangawan numita upang tsah kita itini Taiwan sa arumana ko tamdaw numita o amis aruman ko tanaw makadovah ko makahira-hira ko sarangawan siya o kakimadan ako turo ay atsa pakay niya ito na umang ko sarangawan sanay ta umang ko kemot no sarangawan ta padudo sa to na siwa aforas ato motep aforas umang ko nananamanumita
ini kako apa ini nauhan o halakan no Yovayov tenini amehca tangasa i mo tepai asiwa i mapahret to ko nananamen sa saka kelurahan ko anini adadaya i ilahaw ko rarikor tulu alipay ko mamituor to na nananamen nomita siya iye ora pakai ni ai to wenhua hano horam hao itia e ho matengir no maku i o rai o lekakawa o bongka hano itia ai ho a inyaro ai a chachiao tu wenhua ora bongka sanai hao uno tripon to ami cariwang koranan ora bongka sanai anini satu ira kura mama ora faki sinamo rata ira maaraw namo isasing ora babahe nira otihi uvarangaway ora babahe nira sa o itinya i syukuran malalamot to itinya i varangaw si namo rata sinsi i maara to ko baru puro ko ira kulima mehcaan ira pa seriusu itu kia anini kura mama akno mafanaay ka mo ira ko mitilidannya mitulikannya atsulat ame chu ci dian hao 他编的 karteng kura sulat sorsan ji namo rata sing si mi savaloh cina to valohai atilis ura wenhua hanomita i serangawan sangko soania nau ira kura serangawan san nenenging kira ingmu hao o sera baca camur tu rengau sanai tiris tak serangawan sangkura pitilis nira saka san horamen i 土地加生长等于两个单词复合呢就变成 serangawan 就是现在阿美族比较现在很流行用这一句话 serangawan sanai o mahanay ko na inyan atilis no mahal sa kita ora iraho ko sera好土地才有植物嘛各种植物生长之后呢就跟人类有关跟人类有关它就产生文化的活动譬如说我们播种的时候有播种季抓鱼的时候有合季很多那个祭典有理性有米达有帮助这一些呢我理性上呢就是文化的一种好下一页 ora pakai ni ego hao no English culture hano English pertama itu ora 灵魂的根源上ko bisa no horam saka marsadai to tola imi ni namo rata nanu Israel isutaay rumngau kumamaan o kakano mita upang sa matia o kirang o aul atau o dongot mamaan hao satu itinya Israel morengau o kakanan to no mita o tamdaw saka mitaong kita to tsaka araw kawas awama to mahanay adamak lako sumaray mi sachi
umangku serangawan sanai turu kura suan nira. Osaka tsutsai horamen ha uzi文化sanai. Mate o kakanen nomita, o misariko anita ariko, mate uruma, atau o sakamurakat nomita aparilding. Sakatosa satu ula citu 文化, inian i mate o kakitaan han, 就是领袖部落领袖，aninya asal utumok aniniai. Pakalay Israel kaput nagkakawa sanay uno citu 文化 kuranan. Sa katulo sa to pakanay Jingseng 文化 mate o radio o kero nomita mate o lisin hao mahanay o Jingseng 文化 hanomita 下一页我要稍微快一点，因为要把时间多给高老师了哈。Dodo satu masama na ko kumuth no 文化 no serangawan satu kita hao. Mahmak ako tunavaki chirivok oteng Huang Guichao 博士好，也ko mitililan ni主的阿美族传统文化山。Itiratura sudah Pak ini cinira. Ura serangawan hananay masilsilnya itulah saka anini satu adadaya Pak ini nako palada kita mapulong. Saka tsutsai o lalengawan umita upang tsah. 在哪里关呢？啊？开机吗？有开到吗？曾志德吗？哎，好，itia ho pakatingin ta nomita pakai niya rumah kanatar kaya malakaka ay pakarunan san now satu tanggal satu ni cirangasan san o sakatsitsay kunyan kimbas numato asay. Sakatusa satu ungangan numita o pinatsadan atau katenakan numita o pangcahaw. Mapana to kita o pangcah hano itinyay sumwa ko kita to pangcah. O itimura ibarangaway o amis han. Amis pangcah o kita to o amesu sanay ko na inyan. O katenakan hao tangasa itini karingko iposong tangasa iheto anini kirami anini hao aruman to ko makapkapah atau limitsadan tara itokay matayar o sakatulo asaswa ni Divo ko teng upakan na ito ray no niaro mate o larumaan atau ngasaw niaro sanay pani siya sa kaspat sa to pakanay o horit hano ripon horit sanita uno mita aso uriket han usariket to niaro fali uruma satu uswal o saka caciao numita swal hananay caciao hano no niam cinglao hano itapalungay hao o saka nem satu o datmaken numita matayal pakanya umah iroto kutayal hao datmaken numita uruma satu ularko no kaolip numita o tamzao hananay saka balo satu pakai nai o pituuran to kyokai itia ho no to asko pituuran numita no chikawasai kumituuran numita anini satu irato ko tinsukyo kisto atau cengi sujiao hananay pitungulan akyokai saka siwa siya iye saka siwa satu
pakai niya o 生命礼俗 o inyan how nano hovot hano ina kita tanga sa i piliasan numita tunahkar i sa to pakai niya ora 生日 sana ano pakarungay sana i satu o 生命礼俗 kuninan o saka motep satu pakai na ito o tataangay to ilisin to mihtsatsaam matay o miilisin mikiruma ano timor how ato o pakai na pakaoras pakai niya pakatsilar sana ilisin saka sabaw tsutsay i pakai na o alala ato piala sanay o inyan itiay ho o chikawasay ko chitapangay mitatuay tumahanay adlamak uruma sa to saka sabaw to sa how itini kita i nyaro i maaraw ko ni kamayan no mataasay ira ini isasing matay o baruro o bakar tapira sasiwasyo o tatinuunan ho sa tuon na kamayan no mataasay ko matini ay o unhwa to at sa siya sabaw turo sa to how pakai niya ito o radio anini asadaya o radio hananay ati hay ko radio numita ira ko sa katayar ira ko no ilisin ira ko no maatsangay ira ko no kamangay radio anini sa to radio hananay ira to ko misabaro hano kapa no limitsadlan mavana to mi liaw to no to as radio saka sabaw spot sa to pakanay o ko chuan unxie uni ko chuan unxie sanay o kimat o kimana han unxie kuninan pakanya ito no ukungko no toas sa to o ko chuan unxie saka ikoray sa to ha o pakanya o kuyumi no matayaray o samanan maringas matayasan o rumias ko pituuran no matoasay matayar tani umah tani rotok tani aro tani iriar sa to pakanya i rumias ko pinanang no matoasay siya ha anini sa to how to na siwa tangasa motep puran sepatay kura nananamen numita o sakatsitsay pakanya o radio at kuro maswar to ihoni ati hay ko radio numita o masapang tsahay masaamisay kirami ira ko ya karimelaan radio uya matsatsaza ay hananay inyan noriteng no toas radio ha ano honi paini to chi panay lakaw singsi to matinay matsatsaza ay radio sanay o kamakan to chi panay lakaw singsi i ayaw ho patireng sinatula chuin wonghua isu tuan tangasa san anini solina ito matelak nira mapa tenak niya maparuvasa niya ko matsatsada ay radio no riteng siya hay saka anini aladaya tengiran nita ko ni panay lakaw sinsi to pikimas nina to pakanya ito matsada ay radio at kuro how saka to sa to 9月27
o pakai niya ito no riyar o tsatskiwon o to itin iriyar inyan haw o kakanen ng mita o pariyaray apang tsah ano away kuryar haw to so linay to matsahiw kita sa ako kita o masapan sahay kao san tsu san kao hai tsu hai han holam unay niya soal o mikiro tokay atau mikiriaray atau mikiaruay orip numita upang tsah sanay so linay to matengin numita ko ya mikiamay atam daw itiniinyaro pagkatingin ito kita away how mapakatingin ito kamo to matap mapatayay no tsaheo mapatayay no sulap sanay aswal ila matingin no namo away how saka kita o pansah amis how o sa malalukay ano pakuyos-kuyos kutirang how chay ka patay no tsaheo chay pikiaam itawan to kakanen ira ko sumaray urotok hananay o hokoy hano oram o pisafo ka to masamamaan ay irotok uruma sa tuuriar ha uping siyang hano sumuaray sorry na ito neneng ko nasasing ula liar i sorry na ito uping siyang ano mangalay kami kumanto tsukiyo kumanto noria arangosan tarato i liar mitsukiyo kirami maswarato ihoni o lumiar uriar ko pinanang numita tara iriar mitsukiyo chay patsva saan sa inyano ha utanang tuno mato asay siya iye uruma sa to how o kita san o nasa pangchay ami say ha chay ka mi puting ka ko mitsukiyo ka ko san i chay ka anof ano matatudong to ko miaraan i nukay sa to chay to ka matiyay o pairang san i min hanya ko maarawan ni tsatskiyon iti patsakay na nira kita upang sa kahaan nauhan mitret to no chira to aalaan at skiyo ato vuting mahanay kumita upang sa uruma sa to sa sualan ha ila kuya mitinas hananay numita upang sa suto hoko hano anini ay hakno pagkalaw to kamo to mahanay to pisabro to norial kakaanan to nuro to kakaanan hay mitiinas hangkuliran tuninyan nananaman matahida nga ito ako kuna itinai Jirong Pulo Daxie 副校长及林惠美信息还mi highlight ito itakunan ano sila 9月27号sila to ko chitulungay pakimas to pakainia ito norial Serangawan siya ye saka turo sa to 10月11号 pakainia ito kita o irotokay no palapalaan adateng kita o masapang tsahay irakulikaf no luma pinatsadan ame 主是吃草的民族san matya itinaya ulay ya taya zo milikaf tu titanan o pangtsaha to amis 你看你们还没出来我们乌来吼山上的草都不见了那个藤心也不见了sorry na ito ama kirami kita upang sa chay patulo sakasak chay kasaan mi kilim to matatulungay aaraan adateng sa sorry na ito kita upang sa kumanay tulungos kirami chay patsva kumaan to mihamin tulungos nawahan mitlep to kita anako o nadatang sanay haw masaka hira-hira masama maanay
masasiruma ko pitangtang ila ko mi dohtohan mi maanan haw no mako afana haw o no nanom kuno mataasay api tangtang sako haw hanatsa sakavi hanatsa pasamor hanto cirah cinah ato damdam at kiway ato masamaan na haw matatudong ito ko aradat saka so saan kukaan mahanay kuno pang tsa akaan sa kuno mako hirateng haw siya ye o na datang numita o itinay iparaparaan irotok haw irato ko mapana ay paruma to itini ipipasa padatengan paruma padateng sa to ami paruma saka milingata to milateng anini sa to haw o dateng numita o pangsa kita ko sa ayaw ay mapana kumaan to iroto-rotokan para-paraan dateng anini sa to o pakanyay o kakumaan o pakanyay to ingyang hanohoram o pakanyay to pikalkal pikingkyo hananay haw aro man to ko mapanaay mikingkyo to changra o pakanyay o chanting hananay mikingkyo to chanira to pakanyay to udateng samanen mitangtang kudateng itya kasosan 现在已经流行了saka itya o hirateng numako haw nupako yuskuruma numako udateng tuko kakanan sa tuko haw ko udateng san uya awang tuko kanan talapako yus kina ruma sa ko balotso na ubuting tuko kakanan awasa tuko nutawsan mainar to no parang ako man to titi kubalotso no mako nang hay o solinay kita o makadobahay kita pinatsalan kumana ito irotokay itinya iparaparaan pasamamaan ay alateng anako umakadobahay kita o inyan nananaman si Wu Xie校长ko chitodongay ano tuya lumial hanako nahan si Wu Xie教官mahanay to mi pasalak to tinya to ya sinye chai chui sana alateng anini haw sa matakasay kulada kulatsuda nira anini pasadak santo sakatusa at sudan pakanian to niya horam ato numita o ames pangcha ko chachiao 2种就阿美语ato 国语 kula pisusi niya to la varohay at sudan haw siya ye sakaspat satu painina ko to la 10月25号 inian pakai na ito to no o taneng no matoasay ato fana no matoasay una inyan nananamen si matahilang to ako si namoh mayaw singsi namoh mayaw musi ko chitodongay chinya ni pakimas nawahan matahilang to no pitsudadan no nyaro ato no yenchu mintin sitay mi pakimas niya to no to aso aslangawan ato taneng ato vana no matoasay saka chinya ko chi tatulongay to ninan haw siya ye hay mapaharap to ko pitimal nako aray hanako kita mapurong sa anini alalaya mi aray ka ko to Yuvayov na nauhan paini ko Yuvayov to natsalay saka anini sa to alalaya mapurong kita itini amit tengiro to nananaman numita patuor sa to si panay lakaw to ko mamikimas si panay lakaw sinsi haw ya ho mapanaay to kako chinanan
nauhan na itiam bapat tireng nila kula cuin文化艺术团哈，mafana itu kakucinanan umalarok kaya sinsi cinera tangasa san anini mi toisyo to kutireng nila I caho ka pitoisyo ko tuno nyaro tuno serangawan tuno mita opang cah ciniasan o saanewan wawa no saaniwan o mitsutada ito itini itong hata si namalasin siya ito itini tao yung kotong atau itini taitong nongkong atau itini taitong 专科学校助理教授 Saka papina ko 教授 numita upang sa aruman sa mala 教授 chinya ukah mekan to numita hanako itini taitong ta si mala 教授 chinya anini sa utadata yan ay pakanay I 初音文化艺术团马拉团长马拉艺术总监之呢，asip hanaku maala itu ko dosa pulo ila kulima amehcaan mi patireng Cina tu na Yovayov siya iye hao nauhan malalo kay ci panay lakaw singsi ula isu tuan ya tanya itu icuat cua tanya itu ilipun malah ayay ko kataraannya itini kowai rumah satu una Yuvayov nirahau pakaala tuto bangsa ay angangan pakani I taitong I o maala kuti iming o sa bangsa ay isu tuan jinira rumah satu itini I 金曲奖 sanay pakaara tuto takaraway angangan tipa ha siya ito tipa ha o kahmakan to ha to pakaniay to uya macacada ay aladeo hananay nauhan o kalimraan kuna inyan aradio no matoasay saka tingkiin na niya itini unhwa po saka o mapanganganto itini iwang unghwapo utada za isang tuno kuka kuna macacaza ay aladeo hananay saka inyan o kamkanto ci panaylakaw nauhan o nilarokan nila nirakata nila ni paruadlan nila saka iraku mahanay kahmakan to angangan hanumako apa ini Cina na ci panaylakawan hai panaylakaw sinsi对不起占用你太多的时间了ini o inian asasin hao o kapot to no umikrilan ni panaylakaw sinsi kuninan asasin ho iraku ramato asay iraku mama ina iraku kapah limit sedan rumah satu inian o pakai ni ci libok o tengan hao kinaturo to cinya ami cipan to na wenutsan ni libok oteng nauhan ci libok oteng hao kah makan to mita upang cah cinya ano honi hakeno painin to ni panaylakaw sinsi kia mi 介绍起黄桂藻信息案嗨han hanako aray hai kisoto信息naon ang komunisto hao ay ko 谢谢汪处长哈，哇，今天40个人，那我们的再加上我们现场的有60个人哦。好，要破纪录了。破纪录了。好，那大家晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安。好，那我把我的那个投影片，好，我们先从投影片开始哈。真的是很感谢汪教授哈，他这样子在耕耘这个区块真的非常的辛苦。那我也很荣幸这样子被受邀。那我今天呢会特别的会介绍我们特别是
专注在我们部落阿美族歌谣哈。好，第三个，大家看得到吗？这个投影片有看得到吗？看得到了。好，我会就是你上一页，我会先大概讲一下就是我之所以我没有办法讲到前面的阿美族，那天我跟汪处长说，我只能焦点在马南的部分。那我们的歌谣呢，有单曲的、单旋律的。那我是想说，在这里呢，分享一下我们马兰部落里面比较特殊的马扎扎拉爱，就是有复音的自由对位的歌谣。然后呢，第二部分就会实际的在现场，大家有看到现场的话，可以看到他们可以看到现场吗？有哈。可以看到我们在座的，等一下我们就会示范给你们听哈。有2个人的，有3个人的，我们很努力的希望把我们长辈的歌谣呈现给各位。然后第3部分呢，我们有一些的改变那今年的特别的不一样，但是我是想说，我们下次还会再演哈。那我们是先把之前我们有得过台新艺术奖的一个片段就是发展歌舞剧了。我们把部落的歌谣透过演出，它离开了过去的场域，它有没有怎么样的可能性，让我们部落的歌谣能够重新再出发。然后最后呢，我们的团员呢也会绕一圈来展示休闲的歌谣然后有关集体的创作，那就是有一些集体创作的舞蹈，我相信那些舞蹈也是大部分都是慢慢形成的。那我们可能结束的时候会跳一下就是休闲的舞蹈。那完毕之后呢，我们就接下来的第2阶段40-50分钟的一个分享，看大家对歌舞有什么样的看法。好。谢谢，下一页。我看到这一章呢，当然这是从书面上引用出来的。大家知道，就是说要经过多少年、几百年、几千年，大家才会慢慢形塑自己住在海岸这边给阿美族然后塞夏族慢慢的就移居到那个绿色的位置。就是必须经过了好几百年、几千年，我相信是这样。然后到现在，大家可以相安无事，可以这样子和平共处。它必须经过非常非常多的岁月。这一章不是要介绍说哪一组住哪里，哪一组住哪里。我的重点是在告诉我们彼此是说，我们是多么感恩我们的前辈，为了生养我们儿女，去找属于他适合的地方。所以我们真的是说，今天可以安顿在这个安身立命在每一个地方，真的是让我们很感佩我们的祖先。他透过了迁移，透过了知道要怎么样适合这个氏族，或者是适合我们自己的族群然后移居到让孩子可以生养的地方。所以这章也是会让我们去追思我们过去追本溯源也可以让我们知道祖先的辛劳。好，下一页。那我们今天处在台东市，声有回音处在台东市这里。那我相信每一个部落都非常有他自己的特有文化有南石阿美橘色的有秀姑峦阿美、海岸阿美，这些是在我这里想跟大家说的是，我相信大家从语言文化里面，其实比如说台东市也有某个地方，它了跟日或者那个有些字根它必须也有变化。花莲不
不富，我们有些地方富，有些地方都因着不同的一个迁徙不一定是这样子的区分，这个是蛮笼统的。那目前呢，我们只是告知外人让他们知道说，这个概化这只是概化，但我们相信，光马兰阿美这个地方，它其实每个部落它也呈现不同的风俗，还有不同的语言文化。好，接下来这一章是在105年的时候，我透过了我们去追溯我们的复音音乐，其实每一个部落都有，但是我们老人家有的已经声音的关系已经唱不出来了。我们在追寻我们部落的复音的时候，老人家在唱的时候，他经年累月，他们在唱的时候呢，他可以唱出他的生命。那不一定要唱出10尺，我们的那个歌谣已经升华到很高的境界了。我自己本身是中文系的如果人生的一个人生哲学，一个看事情的态度第一层意义是见山是山，那第二层意义是见山不是山，那第三层又回到了见山是山。我们老人家透过有些时候虚词，那有人说是称词，那我是觉得就是说，他们可以到第3个层次了。只要透过表情，透过眼睛，透过声响，就可以知道对方了解我的意思。所以我今天要特别讲的就是说，在我们部落老人家，我们去追寻的时候，都有复音，只是复音呢，因着场域不见了，因着我们做农的人数越来越少了，本来会互相你把六的会互相常常会在一起欢聚的那个环境不见了，所以那个复音歌谣就消失了。所以我们就希望这些流失的赶快把它复振。那在马兰这边，我发现可能是因为就是场域不在了，可是大家是聚集的比较多人在台东市，所以唱的人数就比较多。那在这种情况下，就有利于复音的发展。这个复音是每一个族群都有复音，那复音呢，起码是2个人以上唱的时候，就会互相的对话。等一下，我们就马上就可以来就是范例就是可以唱给大家听。那我现在呢就是给大家先听单音的先听单音的，然后请我们的法语呢开场那我们请我们的那个演多家法语开始来，把大帮都那个法语那个唱者唱可能会。
我们这首歌谣是单旋律的，那很多人唱，这个是大家都很容易去唱的。那我接下来就是要给大家听一听，就是有不同的声响有2个人唱，他们各唱各的旋律。那但是呢，他们有时候会互相竞歌就是竞争，各有各的特色，但是呢，也不失团队合作去对应刚刚我们唱的单旋律我们等一下找一对夫妻来唱一下那我们现在就是请那个郭志远来一下，跟阿布也来唱一下我们唱那个就是慢慢的我们透过这样子的学习，刻意的学习，让年轻人他们可以去唱那我们先从2人开始唱，那等一下我会让示范3个人唱的就是他们可以照自己的旋律，可是呢他们又会互相的搭配。这告诉我们是什么呢？我觉得我们的老人家太了不起了，他可以告诉我们说每一个人有自己的特色，但是呢又不失为团队合作，然后又可以让人家听起来是很和谐的。好，那我们请那个郭志远到这边来到中间来那你们唱你们自己喜欢唱的歌。好，我们请那个郭志远还有他的老婆阿布是花莲吉安乡的好，我们花东联合好，来。你们有听到吗？有听到，很棒，太棒了，太棒了，听到了，太棒了，好，太棒了太棒了，好，唱得好，唱得好，听得到好，那我们现在在示范3位那主旋律就是一般都会先领唱。我从长期的观察，为什么会领唱？就是一首歌其实它很多的版本，所以要有人会领唱之后，才知道他唱什么歌。其实我们这样子算，我们不夸张，上千首不夸张老人家会唱上千首，因为他每一首他都会创作，即兴创作。我等一下我们找老婆路来习武2位，然后再来开花3位来，我们示范3位，让你们听一听我们年轻人现在他们进步到什么程度了？好，都唱2遍，麦克都口罩拿下来这样子让他们可以感觉你们的表情可以一位是陈习武，这位是蓝摩路
林一芳、黄爱花，好，那大家可以从这个范例我们可以知道，一定都会有一个人领唱，然后呢，男生他会有不同的声响。那在马兰这边，他们喜欢只有一个高音。那我观察海岸线都兰呢，他们2、3个人都可以接受。那我们在这边呢，老人家他说，如果没有只能一个人唱，如果说有2、3个人，他们就感觉到说不够好听。每一个部落对自己美感经验都不一样哈，没有说谁好谁不好，而是那个部落的感觉各有不同。来为我们唱一首。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哦哎呀哦哎呀哦哎呀哎呀哎呀哎呀哦哎呼哎呀哎呀哦先等一下。好，就像我们在听大陆的歌谣，高山的他们的那种唱腔，他们喜欢的那种就是唱歌的位置都各有特色，所以每个族群它都有复音。那我们马兰这边或者是说有海岸线也有唱复音的女孩子都会喜欢唱那种很穿透力的歌谣，这是属于我们阿美族的特色。那我们一个一个唱，你看他的领唱，等一下我们让大家听一下。习武他领唱，他唱他的版本，一首歌就有2个版本，就像我刚刚说的，是有2个版本。那我们也听那个拉布鲁他唱他的领唱，又不同的版本。我们先示范一下，那等一下那个高音再加进来，我们等一下会再加一位女生进来，她的高音又会不一样。我们示范给大家看，同一首领唱啊。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哦哎呀哦哎呀哦哎呀哎呀通常领唱呢，他有时候会把整段先唱完，然后再唱有些是唱到 A 段，他就再来反复再从头唱。那我们先听一听他们的不一样，我们欣赏一下。
哎呀，哦哎呀，哦哎呀，哦哎呀，哦哎呀，哦哎呀，哦呀，哎呀，哎呀。有听出来不一样吗？大家有吗？跟我有没有可以回答一下？有听出来？有有哇，大家反应很热烈，谢谢谢谢哈。就是在观察老人家他们在唱的时候，每次都不一样，所以有时候我们在学习的时候会说，哇，可不可以一样？他们说我们就是这样唱啊，可是我们每次学就常常他们会变化，所以这是有时候在学习的时候会蛮辛苦的，就是这样。但是呢，我们的孩子呢，不畏其难哈。把它录起来，一直听，一直听，一句一句的这样听哈，很辛苦。那我们现在再加上女生的部分，来那个女生的部分一起来，一起来。宝贝，你来加还是看对谁来？啊，素养来，素养你来一下，好，让大家都可以有表现一下。哎，三罗阿米斯，哎。嘎嘎才不翻译，谢谢。好，他们现在呢，可以唱不一样的，你们换一首歌，可以唱，你们两个都不一样的版本，你们两个唱不一样的版本。哎，对，杨顺英的，那你是谁的？好，都没有关系，那还是要。阿贵哈，那你先，没，不是，你先下来，那阿贵进来好了，好，来靠近，好，女生会有不一样，你们注意听一下，女生也有不一样的版本，是哪种的？是不一样，好，可以讲一下这是什么情境的歌谣？那个是情境，我们没有歌名，就是过去老人家他告诉我们是哪一个情境，是哪一个情境？是什么歌谣？就是年轻人很开心，很喜欢唱这些歌。那我们会称说“甘努嘎巴”，对不对？来，开始。哎呀哎呀哎呀，吼哎呀哦咿呀，吼哎呀哦哎呦咿哎呀。哎呀哎呀哎呀，吼哎呀哦咿呀，吼哎呀哦哎呦咿哎呀，哈嘿嘿，哎呀哎呀，哎呀哎呀哎呀，哎呀哎呀，哈嘿嘿，哎呀哎呀，哎呀哎呀，我们男生小声一点男生小声一点看看哈，我们听一下女生她们的出路在哪里哈，然后再低一点，那素养也声音再小一些些，好，预备。哎呀哎呀哎呀，吼哎呀哦咿呀，吼哎呀吼哎呦咿哎呀，哎呀哎呀哎呀，吼哎呀哦咿呀，吼哎呀哦哎呦咿哎呀，啊嘿嘿，哎呀哎呀。没关系，你就唱出来，放出来好了。啊嘿嘿，放出来没关系。好，先请坐哈，谢谢。我们
主要的就是为什么希望更多的人会去学习不同的声响？主要就是我们老人家，他如果走了，就一个音就不见了。还好我们这几年有几个孩子是跟着，他们没有去强迫记，慢慢他们就耳濡目染。可是呢，我们有一位老人家走了，他有时候就那种就是像师徒制的没了，我们就好像就少掉了一个音乐旋律，而且那个韵味呢是要跟很久才会把那个韵味唱出来。那我们现在找我们的长辈来为我们唱，好，那我们请长辈往前坐，往前这边坐，我弟咱们大家，你应该要哈好，我们请我们的长辈来为我们唱哈，唱你们的。安婆后面的，就是那个把它放也可以。哦，比较好听。不是那个什么，那个我带啊，还要带。我呀我呀，哎呦。哎呀，哎，我呀，我好，大家刚刚欣赏到了我们的长者的声音，虽然有一些声音稍微沙哑，可是不失他唱出那个我们阿美族特别是马兰这边他的那个味道就是岁月真的是夫妻之间的默契必须要常常在一起唱，那个默契的形成是非常重要的，所以我才会常说，我们彼此要常常在一起。那个千分之几有没有契合？那就是我们有没有常常在一起。不常常在一起呢，就很难唱那么有默契的歌。所以我们要不要给长辈掌声一下？好，那刚刚大家有没有听到他讲伊拉基班那呀达古拉古这个，就是我的声音唱不出来了哈。我们长辈有些歌谣呢都可以吟诵，有些歌都可以吟诵。
我这边要说的是，可能后面我们也会讨论的是，我们怎么样去发展，我们将我们的母语文字套用在我们的旋律里面。那我们这个部分呢，我们的长辈很会。那我们请我们的妍姐示范一下，妍姐来一下，就是有讲一些叙述句，但是那个旋律就像那个美妹在鹿野也有一些歌谣要成为无形文化资产。那在马兰这边也会唱这样子的歌，朗诵式的或者叙述句，会讲。是。姐姐不是你站着好了，然后口罩拿下来，好，那姐姐她用吟诵式的方式，这就是也是我们的特色之一。那你弄每一首旋律然后加上词，它就可以应用在我们的教学上。不要，你们该用的，自己唱。Wahai hanaku kita anini asasai parisuk besok kita anini asasaya kaya kamu iamisai ditengir kamu torasiu nuparagam ayah parangawai hati iralasiu patengin toi amisai sarikaka Muhammad kufaruto memita这个就是很传统的应答式的。那在回答的时候，那每个人也有不同的声响。那我们长辈他有他的一个旋律的走向，那我们有年轻人他也有声音的走向，所以也可以唱出那种复音的感觉出来。所谓的复音，我们就是比如说单旋律，它有高八度，有的人说那个就是广义的复音那个算，但是如果我们就是要求比较严格的话，就是我们对位的，像许长惠他们说对位，那我们老人家更不简单的是自由对位。为什么？就是郭一男老人家他唱出那样子的就是奥运宣传曲广为大家重视以后除了那个就是智慧财产权全国这样子风起云涌的去对智慧财产权的重视，那这在马兰这边郭一男这个算是一个很重要的一个 key man。key man。那我们老人家他们自由对位这种声响在台湾就失传了就是比较少唱了。也许过去因为场域的不同，或者是说老人家呢就是聚集的时间少了所以那个这种复音的声响就消失了，尤其是自由的对位，自由的就传唱这样子消失了，所以这个非常珍贵，非常珍贵。好，我们先让我们的长辈先回座回座。好，我们先到这里，先休息10分钟。处长是不是可以休息10分钟？谢谢。Pahanahan kita. Anak ko kamu itimo， 就是一个团体的归属感。
然后在对应的过程，每一个人的个性是可以被表达的。那所以为什么我们过去的社会会很喜欢大家聚在一起唱？我觉得就跟现在的团体的辅导跟諮商是一样的。你在那个团体里面，你想要有机会，你想要小小表现，而且又有别人肯定你，那我们这样的传唱提高的是很高的参与力，因为他在唱的过程当中，他已经表达了我同意你，然后再来就是我也表达了我的一个音域跟我的感受，那会很多的情感在里面一起被释放，一起被接纳，所以那是一个非常强的团体的一个治疗的一个形式。报告完毕。也是刚刚一个旋律，就是说就是一个小示范啊。将来他们现在有的都在当母语老师，有的是在各健康站，那他们也把这样子的就是歌谣文化呢带到自己的社区里面。那个方式呢，他们都是希望能够协助老人家去唤起他们的旧经验。好，来那个到前面来。那个姐姐你先，然后再爱花，然后就是那个谁素雅，玉凤呢，然后那个习武也可以那个领唱，也可以用你那个自己那个，我们也会那个男生他领唱的话，有一句话他们自己讲这样子，我自己有努力了，好来。好，爱花你先唱还是姐姐？好，姐姐你先唱，你先站起来，要唱的人站起来好不好？好，站起来，素养。那个惠梅，好，你站起来，你后面的房会应该看得到。好，来，姐姐你们拿下来，可能他们会看得到。好，就照你们在演出的时候所唱的。好，姐姐开始。Mitengnie tu kita tu suani panasisi. Ini siwai kaku hati ni.好，请坐。那我们现在有领唱的哈，我们就是一小段就好了。我们请我们的那个然后在领唱的那个部分，它又会结合那个日语。有时候我们从歌谣也可以反映那时候的当代文化一定受到日文的冲击。好，那我们在讨论我们的语言文化的时候，我们有时候会借代外来语，或者是说去运用外语这样子。Sarikaka mapurong ay ho na mo yai.
宝拉棒，你那个有点半开玩笑的那个日文那个。はじめまして。是吗？皆さんこんばんは。はじめまして。よろしくお願いしましょう。用这样子的方式，只是告知是说，其实我们真的是母语，当我们的运用很熟稔的时候，真的是任何的旋律都可以填上词哈。好，那我们再接下来呢，我们全部我们一起唱哈，会唱那个唱，哎，谁还没上来唱？谁还没上来唱？好，我们4个男生来唱好吗？4个男生，4个男生，我们在过去早期在聚会所里面几乎是男性，那当然了，只有男性了哈，就男性都可以唱高音，现在呢，慢慢的男性他就不太兴盛唱高音，认为女孩子已经替代了，所以我们尝试一下，男生都是纯男，就是他们各唱各的旋律，我们听一下，让大家欣赏一下。我们讨论时间可能会被缩短，就这最后了。好来，一起来。没关系，自然一点，顺其自然。自然一点了，因为有安排时间。好，来到前面来，男生的部分。好，来，汉翔一起来。好，志远，口罩都拿下来哈。我们这边该确诊都确诊。好，你们唱什么歌？靠近来一点，志远那边看不到。好。通常他会唱高音，他要主旋律，他的领唱特别细腻，每个人都有他的那个，那中后，那他是高后高后型，都可以过来点。好，那我们听一下整个纯男生的声音就要常常在一起，就那个默契就会形成。顶顶啊 ，OK， 好，然后又高一点，好 ，Come on， 全国这些就是我们拿最精华的 ，OK， 来。这样。
叮呼啦哩，哎呀，好啊，哎呀，好啊，哦，哎呀，哎呀，哎呀。坐。歌谣在部落里面，年龄阶层，它也各有它的一个专属的歌谣。像我们这边，比如说那个年龄阶层有一个叫做马哼哼队，他们自己会自己形塑出一个代表他们的歌曲，有些是他们自己新创的，有些是他们可能用老人家的歌谣再去改编，所以男性在他的生命过程当中，如果他进了我们这个年龄阶层，他一生就是在这个脉络里面成长。一个搞不就是他的兄弟姐妹没有姐妹，他就是都是自己的兄弟。那在聚会所有聚会所里面所唱的歌谣，那到底是拜资讯之事，有些歌谣。他可能他在边界，所谓的边界是，他可以没有那个禁忌，他可以在聚会所、老人聚会所唱那他平时休闲也可以拿来唱。那这个比较没有什么边界的话，那现在拜资讯所事已经慢慢去传扬出去了，有些歌谣都可以了。但是有时候是祭典，我相信每一个部落里面，他有自己慢慢形塑出来的祭典歌舞。所以我们大家呢都会守着那个边界，就是跟部落告知之后，可以唱跳才跳。比如说马兰这边，哦呀呀，哦呀呀，哦呀呀，哦呀，哎呀，哎呀，好像这个的歌谣，我们就会知道，就是说这个在舞蹈，因为我接下来自己要讲一点点的舞蹈了哈，就是那个过去大家都说那个有些歌谣它很严谨哈，真的是很严谨，就是在祭典的时候是祭典的歌谣，它就是必须在那个情境才能唱。那我们会守着这个分际，现在慢慢这个意识抬头了，有些歌谣不会乱用了。我们在45年前，50年前哈，大部分那时候大家都会穿插阿美混台湾那个到了60几年代、70几年代，有些时候也会贯穿一点点的日文然后或者是比较那个歌谣呢，就是不见得会用自己部落的歌谣，那尤其是有时候学校学生他们的指导老师也有可能他对歌谣的熟悉度还不够。那现在呢，慢慢的也拜就是民主舞蹈之士，也拜很多民间在办活动，政府也在办活动。现在小孩子已经养成了一首舞蹈，比如说10分钟都自己唱，他会80%唱这个族群的歌谣。现在慢慢的大家已经有这样子的共识了，所以这个是很可喜的一件事情。那我刚刚有这样子跳，比如说哎呀，在阿美族里面，歌跟舞它是结合的，我们所谓的歌舞合一就是这样。那在马南这边，有些歌不见得有舞，但是就是哼，休闲的时候就这样哼。那也很多的歌谣一定是就是歌舞合一就是这样子唱，哎呀哦嘿呀，就是会有歌舞合一。那我刚刚有跳这样子的，
这样子的哈，这个你唱快，可是他动作就很慢，这样子非常非常好看哈。所以我们的姐姐来姐姐示范一下，跳一下，就是有关舞蹈的部分哈。姐姐跳一下就是这样子跳哈。嘿呀哦嘿呀，嘿呀哦嘿呀，呜哎呀呜哎耶放海。好，就这样子，这就是我们的特点哈。那个手举起来，这个大部分都是我们台东这边哈，这是我的观察哈。然后那个老人家这样跳，你唱得很快，可是他这样子跳，那个就是时间差哈。他们也是拿捏得很好哈，好，请坐。那所以是说，我们的舞蹈跟歌唱，有时候它也是像一家人紧密在一起的。那祭典有祭典的歌谣，那必须部落里面的共识。一个新兴的部落，它可能经过几年以后，就会慢慢形塑成大家一起共识。那个共识就是会延伸出一个祭典文化来，那个典章制度真的是我们很佩服我们的老人家，就是一直在扩散，一直在扩散，一直在延伸，让我们的那个文化跟子孙呢一直绵延的下去。我们有时候不要说它是一个，像有人说我们马兰是一个消失中的都市部落，我觉得没有消失，它反而是去到别的地方去。又长出了不一样的花朵，让生命呢又更丰富。那我们也是借着祭典呢，大家去互相的去包撒，互相的去把它放这样子的延伸出来，大家的情谊在其中就这样子有交流。所以我们在有老人家他制定的这些典章制度，是真的是维系一个母体文化的本，所以这个本，外人他们不了解，以为只是吃吃喝喝，可是大家更深入的时候，好多东西挖掘不完，所以希望我们在座的，我们也大家一起携手为这一块园地，我们大家一起互相的鼓励，互相的支持，谢谢。那接下来就是跟大家说问题讨论了，好，谢谢。时间很快，我们就直接进入到提问、回答或是分享意见。好，现在就开始看谁先发言。江老师，秀英，你是在讲话吗？秀英。我在这里，没事没事。没事哈，因为好。我讲一下，我很钦佩那个美美那个部落，我们这边是对丧礼是很禁忌的。那真的要发展像部落里面，那时候我们去的时候，他说整个村子里面全部都愿意要唱。那有些时候有人像每个地方的氛围不一样，有的地方会说干嘛唱，有的会讲白信，可是每个部落那边就是美美那边，他们老人家这样让我们很感动，因为这些歌谣如果不再唱的话，他那个有些歌谣那么凄美，它有凄美的美所以真的是很感动。那美美又是传人，加油！谢谢你，淑娟。的确，在我们的部落，像唱那些丧礼歌谣在外面在听的人会讲说，你们哪拉liun gunung minukaya numa pataya ala liu paisin ne mana maulah kamu mi lu to numari tengah mi fukaya mirakata ala liu san paisin san。但是就跟部落的耆老马拉利在Samana ko namo halatang ujima to mamituto chan masa mihai mikirim janglat mamituto patoro akakukun patoro anangara 谢谢呢高老师都摆着namo itia hau to faro cho ako
aray hangkisu awi sai 关心的。高老师来过来理解我好，哎上物件啦，像点no hatira tu no sa kamalo ala sio hao. 哎 Mahmagay ka kumitengir as 哎 hat mamahatsal tu no pala pa mirakata ala dio sanga ko tsaka mahatsal kura ala dio. Mahmagay ka kutura no pa ori sa ala dio no mi to patulungan na ito no kamaroan to ni maamaan ay 情境歌谣啦，叙述歌谣，这情境歌谣，有人个感到太感动了，还得啦再过刷啦过高老师。那个尤其是那个巴拉放的，常常就会有这种会是他们老人家有时候说日据时代那个叫做吉米嘎用哦，就是说有讲有吟诵式的这种，那这边有时候他们就是唱那个吉米嘎用的歌哦，或者是就是有米欧利在嘛哈，米欧利我去永安那边，我有发现这边的那个祭典这个歌谣哈，它有改变一点点，但是很像哦，所以有时候从歌谣里面我们也可以去找亲戚哦，就是像海岸线那边宜湾或者长滨那边宜湾的歌谣跟大巴龙那边的歌谣有一些旋律是听起来是很像的，所以有时候从歌谣那边我们可以去找到我们好像从哪里迁徙的。有时候真的有时候我听到那个1小节2小节哦，就觉得是有一点点跟自己家乡，就好像我们我是宜湾的人，我在北部我就会唱宜湾的歌谣，会把部落的歌谣带过去，那就可以找到这些我们迁徙的那个，或者是说我们的亲戚也可以借着歌谣去找到我们的亲戚。以前杜野我记得在那个就是巴格隆爱会去是怎么样去召唤的时候，那个应该叫什么？会跑到台东来哦，好像会去台东，就是那个应该叫什么歌啊？那个巴嘎隆爱也会到那个就是去问候，所以那个关系都从这些点点滴滴都可以看得到，所以我们的历史啊，从歌谣里面也可以去找得到，就这样。谢谢。你在过来理解那个去上了很好。李明志老师，ya mi homong kamu ci tamari tengai tami oli cai amari tengai ira matengira ku kari cai so samana ku pirati ona mo tu pakai ni tu no minukaya hanana no sangri ke ya sana ya nanu kamangan ho mafanda sao san chua hatno kai ku mehcaan ira nga mafanda rumah dia kamari tengai masa unang kahmakan aku mifakat lai kisu tu haratang ira mahmakai aku tisanan sanai ku swanira rame nisi tisanan tapi homong no miso 没有听到声音，开那个扩音器，开那个麦克风没有打开。对，有了。Ira itu pilih saya nama kutiawina dia hau ta ira su nasa parutsaan ni yamai neto sapi katutus tuno kini ai tu para ya ikira kamu nantuna nyarah namo tuna mah ku nyarah namo kya palaya pai hai palaya pai ngayai ko sirau namo tira sana ko rasa ka ira kya ri sai suni honi ta konan masama nahiga ko piaulis pivokai pirakat bersama mama mataas ay sanhaw irait ko kasasir marpa nyaro antunian tur hantu kuno nyaro sa kum farot sa namako urma sa to witang namako ci panay ci kausucien ato fainay to nila ci kotsisyon ira ito karalitsa ito niyam chiranan ora saka karihanawan ka sila itano parot sa makuhaw aya
itini iparangaw. Now hani itini ikasarawas to nira nyara to nira kamaraan to nira itini parangaw satu upairang. Man hanira hakya mitatutos kunara ni anto orits unyanto radio unyanto no to as hananay matya ihoni to paingi to ni kaususyen panay sinsian. Iki irahaw si panay ni lama to kamatini sa kakuhaw. Unyaan ko para taangan numitato sa para taang to niyan tarodwa si panayan. Now hani ano nira awa to akya anini kuno niyan uno farangaw na itinito si lochinsian. Kanini somehow ira kupita dotos nira mafana kita aya mahanay kuno niyan no pangsah no amis kita nang namilamaan tuno iayaway matya chipanay hanira patalotos kita minta totos tamafana kita aya mahan kuno mitang upang tsahno amisan ikaw rira ukasanaro ikinito imataw-taw to itini kacawan itini fakong ang itini farangaw anong isuatsu at pasatip itini to na tawarong itinito ikataan ang ikuah-kuah ipokpok to ha masasiruma kung narato inangan to oris ano na ito matiniay ora saka lang at sa itini ifaranga mahatinang ng itato pi padadotos ni panay uniang ko partaan no partsuan nika ora saka ano tayo nihan itini sa fakungay itini kakatawan hana uruma kuno niyam to kamatini ito inahinto paruot parimuot ang batuasay ang masawa mama anto kamatinihaw at yan kuinan hana ito pain ito nun magatutos na mo o kasila itan makuhaw mapanahaw kami tini pasawari tatsiyaw to nunyam to at tatsiyawan martsas haw kununyam to kasanaro at to ka mas kasarahira no kasarayaray no orit nunyam tini ikaw rira itini iparangaw hananay satu parang kura di namo tiya tadhina mo. Maanan namun hakia ami satutos ami tuor to nito asa kakuhaw. Unyang kasmakan mako. Altang to hakia una oris, altang hakia una latio hakia ko pinangano na mo to sa nartotos tuor to nito as. Usa siya to namo usrangawan to namo mama ato no kasaraya to orit. Mamin tumatanga to no pairang ipira kamunan. Maanan na mo hakya para tamtaw tamanasan uniahan ko kasilait naman ko. Ano itiniin to na oris, to na radio, to na paini to na mo to nian to no to asa alatiwan haw. Itini aparngata mahapinang ho sa to. Masya uswan ni panayhon ni marasawas to kuno parangaw to paini alten to suat-suat to hakya asa to. Aman hakya matatang-hatang ka amasasin kita sa kako madadi-adi kita to kamatini unian ko kasilaitan to kita sa kako to na sarangawan hanay iki ito sa atanay sinsi ato o painay no sa posisyon na itini si mahanghangan tahanin sangko kita lotos na mo tahanin ito na si o inanan ato tahanin ka kunan pa unian ko partaangan no tarutuan mako sa hati niya sa 谢谢了，是靠大家的了，是靠大家的帮忙。哎，来很好，说。はい、ちまっとこまみりちゃい。读来读干嘛？我们再唱一首歌给你听啊。那个有时候要结束的时候，我们都会唱这个歌，就是情境歌谣哈。哦，はい。要结束了吗？好，然后伊拉鼓励在努马哥。哎，我有个问题哈，一定我努马哥马里哈登爱好，那我好。Itinay pasawari, pasa Timor, pasa Changpin, pasa Singko, aro mangko maninaay no iba ko ngay, saka
Maharap tumipanay away itu ku tatayaran daerah itu palavang pasa timur kurakat no matuasay. Ay. Uy timulay san i Chilimaw sanya pasa amis kurakat na tani bakong ni palavang. Saka itiaho kakuhaw. Pagkatengir to radio no matuasay itiaho. Mahalat kurahok, mahalat kuravi. Masa upo to tanya maro i paputar, laruma, nuruma. Pakungko to ko matuasay. Mahalat pakungko rumadio to kero to. Uya radio hananay sa to fuing ke matingilay ako. Kasi ilako no wawa no kapah no limitsadan a radio. Mi hatatanamay ho to no matuasay kirami mafukiritora matsatsadaay a radio sa numako afana itiaho mi papalavang ko matuasay ho. So linato yaswa ni panay lakaw hilating真的是那个自由对位了，互相好像离不开那个歌，可是他又想要唱自己的可是他又赶快回来，他就好像那个一条河流弯弯曲曲，好像河流，好像又分叉，等一下又到汇流的地方，那个歌我现在一直想可是现在封冰那些亚麻大赛都没有了，年轻人有，可是没有那个气氛是啊，等于说这个可以复振是吧？怎么复振？就是那个除音的模式了，因为只要有共识。有凝聚力，然后透过学习，一定会传承。传承之后，它会有创新的。对，它那个特质就是会创新嘛。哥哥，我有这样的一个感触了，不知道我这样讲，高淑娟老师你的看法怎样？我们得了台新艺术奖，就是有创新，就是我们看一下几分钟的那个就是用老人家很深沉的一些歌谣，然后带到了就是用第三空间，他也是在讲丧礼。那个画面呢，你们会看到那个画面是在墙上，其实它不是一个挂画。它其实又是第三空间，还在像人走了，不是这个，是那个彦斌的那个，我们这个跳过了，就是陈彦斌的，不是墙上痕，那个对，就是这个。好，对。其实这个题材是我在1年前就想到，因为我们一直在追溯传统歌谣跟传统古调的同时，可是我们忘记我们追溯的过程其实是中间有很多门槛。这2-3分钟就完了。因为我知道我们的表演者，我们的歌者，他是比较偏中老年，所以他不会像年轻人一样能动能跳，可是他有的是他的声音是真的是国宝级的声音。所以在墙上痕这个的安排，就是在追溯以前的事情，然后追溯以前所有的脉络，然后那个是传统古谣，然后阿美的复音、马兰的复音试的过程，中间一直是有年轻人的缺席，然后一直是有新生代的缺席，然后它更可以凸显传统跟古谣的重要，像是我们投影跟那个摄影机的视角。其实他是故意抓那个遗像的视角，然后每个人到自己所追溯的遗像前面，然后跟
自己的去世的亲人或是祖先说话，然后台上在坐的虽然这么多椅子，可是却没有坐满，然后也是说明了年轻人的缺席跟缺席。这一次特别感谢那个高老师，有让我跟那个纯文化艺术团一起合作。好，关掉。好，就是你们看到了没有穿传统服，然后我们就是有一点是那个相片在墙上，那个不是那个长辈的走的话，是走了，可是呢又可以对话，就是呈现就是对长辈的思念，但是又好像有在第三空间跟他们一直在对话，所以就是运用现代的手法。那怎么样让它很质朴，又会让我们在做看到的是，又可以听到我们部落那个很雄厚的声响，然后又透过有些用他的故事，在部落里面的故事敲击那个就是爸爸的读书声，爸爸一直在工作，可是那是他的生命读书的片刻。所以有时候从这里呢，我们去反衬那或者用反讽的方式，或者是用譬喻的方式来呈现我们部落的文学。那在这里面呢，也让就是艺术界称道的台新艺术奖肯定了部落，它真的底蕴很深厚。就这样子回答那个我们的处长，谢谢。来，我可不可以说话？好，可以。今天晚上真的是很感动的一个课那个叫做直接生活智慧的呈现。那我看到的是有几个点就是那个生活的智慧的部分，有一个很特别的特质，就是时间的投入。那个时间的投入就是这一群唱歌的人，他们过去其实是很长的时间一起在那里琢磨跟练习所产出来的成果。那这里看到的就是阿美族我们对于群性的一个信任跟互相依赖的一样一个生存的样态。那现在产生出来的一个关心，就是我们如何带入新手。这个新手就像刚才处长所讲的，其实并不是悲观，其实是乐观的。只要有时间，只要有行动力，这些年轻人是会跟得上的。因为不管是什么年龄的心灵，那样的一个灵活度跟团体的一个归属感呢，可以在这样的就是用行动当中可以带回那种觉知跟那个灵魂再来就是那个肢体的疗愈。我们刚才有看到一个示范，就是很慢的那个动作。其实这个东西是可以开发在不只是我们自己族群的认同的部分，而且对外的市场的开发，可以治疗很多叫做陌生的病症我们如果可以我们也接纳其他不同族群的人或是汉人，他要来疗愈的话，我们可以用那个肢体的，就是那个慢慢的动作，那个老人家跳舞的那个动作，其实就是一个很好的，我们可以把它一套一套留下来，跟日本的他们的那个祭典的很类似，他们的动作也都没有很复杂，但是那个作用力非常的强。以上。真的是不会讲，真的在讲。高老师回应一下。真的就是就像江老师这样子说的其实我们老人家带给我们有很多很多的点，这说不完。那个他们之间唱歌要唱得那么有默契，那表示他们彼此之间了解很深厚。
所以有时候我们因为不了解对方，误解了对方。有时候我们老人家他们不说，他们这样唱，他们也让我们感受到，我们有时候因为不了解而误会。那我们现在在当代，我们现在这个时刻，是不是透过大家能够就是说彼此让别人了解我们的想法？过去我也是不太爱讲话，有时候就是很不好意思。我们阿美族特别是喜欢忙无数散奈动不动就忙无数这样子。那我是觉得就是说，有时候真的是应该在这个当代，我们是应该站出来就是不要害怕。有时候可能我们的孩子他们有时候遇到挫折或是怎么样，可能也会害怕。那现在就是透过我们可以多说多讲，别人了解我们之后，他会懂得欣赏我们，让我们这个家庭也好，左右邻居也好，因为欣赏而彼此了解，那去营造更好的生活，是这样。谢谢。好，谢谢高老师。还有谁要问？我叫小白啦哈。哎，小白，请。我桃园小白啦哈。那我请问那个高老师哈，你平时在收集那些歌曲的时候，是给那些年轻人来唱嘛？那你如何分类那个丧事的啦、欢乐歌啦，还有工作歌啊，还有什么歌？哎呀，这些歌曲你怎么去分类的？怎么听得出来？是这样子。第一个，老人家告诉我们的，比如说他们的肢体动作，一唱到那个除草歌的时候，他们自动就会去除草。他跟他们的生命经验是相互合的，所以他们就跟我说他是米古拉塞就是他们就会讲出来，然后他们的身体会自动这样子。那我们的年轻人对这个歌谣，他们已经没有那种场域了，他们不会知道是这样子的情境。那我在教孩子的时候，会是先从简单的，比如说它的旋律不复杂，古拉伊